Pemirsa sedurung memargi truk keturek sain malih antuk mastikayang distribusi logistik ring pemilu sida memargi antar anutin tetujonyani. Tios ring KPU Jembrane penurek sain taler nyarengang kepolisian mewah dinas perhubungan antuk mastikayang kelaikan alat transportasi penyaluran logistik inucap. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Jembrane Iketut Adi Sanjaya Mausang, panureksan puniki wantah pahan saking pangupaya KPU ring sajoning mastikayang, samian anggap pemilih sida molihang hak pilihnyane memargi antar tur adil. Saningawinang logistik ingkian surat suara tur pirantinyane sida kalimbakang anutin kalah nyane. Ring sajoning pangupaya antisipasi intik pengrausasi sabeh taler sampun kedap-dabin becik, nganggen terpal nutupin bak truk selami ring markine. Manut Dani panureksan inucap nyayubin verifikasi dokumen pengiriman sakuentenan kendaraan. Karencanayang ring tanggal 13 nemangkin samian logistik sampun kalimbakang. Samian truk taler pacang kaicen pengawalan khusus. Adi Sanjaya ngaptiang proses pemilihan umum ring Kabupaten Jembrane sida memargi antar aman tur damai. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.